iti bagaruke mu Rwanda vuba. ARG yeguye inyandiko isaba ko hagira igikorwa kuguhunga igihugu kuri kugaragara mu banyamakuru babigize umwuga mu Rwanda. Iti kuki mutita kugituma bahunga igihugu cy'u Rwanda bimeze bite? Ibi ntago tubyumva niyo mwabidutera mu rushinge. Bagaruke mu Rwanda byihuse ibi byigweho. ARG yasabye leta gukurikirana abantu bibasira abanyamakuru mu Rwanda kandi byihuse kuko harimo guhunga mu buryo butunguranye kandi batumvaho neza cyane. Umuryango nyarwanda abanyamakuru ARG wasohoye inyandiko ikubiyemo impungenge zawo ku bantu bamaze igihe bibasira abanyamakuru b'umwuga, harimo amagambo asebanya, iterabwoba n'ibindi bikorwa byo kwibasira ntihagire igikorwa kuri bo. Nta minsi ishize mu Rwanda havuzwe guhunga kw'abanyamakuru barimo uwitwa Manirakiza Theogene ukora ibiganiro byo ku muyoboro wa YouTube, kimwe na Eric Bagira ubusa wakora ijwi rya Amerika muramuzi cyane. Nyamara bombi bavuye mu Rwanda nk'uko amakuru bivuga bahunze, ndetse bavuga ko bagiye bucuracura mu buryo bw'ubwisho cyane, kandi amakuru avuga yuko mbere yuko bagenda ngo bagiye baterwa ubwoba n'abantu ku giti cyabo bitewe n'ibyo batangaje. Ihunga ry'aba banyamakuru ntago rivugwa mu ibaruwa umuryango nyarwanda w'abanyamakuru ARG wasohoye, ndetse no mu nyandiko iherekeje ikubiyemo izi mpungenge, ariko uyu muryango ugaragaza yuko kwibasira abanyamakuru byaduze ku mbuga nkoranyambaga mu myaka 2 ishize birakuririza babireba birushaho gukomera cyane. Kugeza amagingo aya ngaya umuryango akaba arimo gusaba leta ko hagira icyo bikoro kandi byihuse. Inyandiko yasohotse kuri uyu wa 4 tariki ya 2 Nyakanga 2023 igarikizwa n'ibaruwa yandikiye umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, ndetse ikanagenerwa n'inzego zo hejuru zirimo Sena, umutwe w'abadepite, ibiro bya minisitiri w'intebe ndetse n'izindi nzego za leta. Isaba byihutirwa kugira igikorwa ku bantu bibasira abanyamakuru umwuga ndetse bemerewe n'amategeko gukorera mu Rwanda. Umuryango nyarwanda w'abanyamakuru ARG uvuga ko nibura mu myaka 2 ishize ibikorwa byo kwibasira abanyamakuru harimo kubatera ubwoba no kubandagaza bigamije kubatesha agaciro bikomeza gufata indi ntera, bityo ngo bikaba byashyira ubuzima bwabo mu kaga, kubangamira gukora mu bwisanzure ndetse no guhindanya isura y'igihugu. ARG kandi ivuga ko mu buryo abibasira abanyamakuru bikoramo ngo harimo gukoresha nk'ibitutsi bikomeye cyane, gutera ubwoba, gutesha agaciro cyangwa se gushumiriza abantu umunyamakuru mu buryo bwo kumwangisha abandi. Kuba rero ngo ibyo bikorwa biba ariko ntihagire igikorwa, hari ubwo ngo abantu bagira ngo bari abantu babikora babatumwe na leta cyangwa se n'ishyaka riri ku butegetsi riba ryabikoze. Byihutirwa RIB yasabwe kugira ikikora kuri imwe mu miyoboro y'abantu ku giti cyabo yagiye igaragara mu bikorwa byibasira abanyamakuru, ndetse harimo imwe inyandiko ya ARG yatangaje. Ni mu gihe kandi ngo raporo z'imiryango mpuzamahanga iharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru zikunze gushyira u Rwanda mu bihugu by'imbere ku isi mu kuniga ubwisanzure bwaryo. Icyakora ipimo ku bwisanzure bw'itangazamakuru bikunze gusohoka mu kigereranyo gikorwa n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere urwitwa RGB Rwanda Media Barometers bigaragaza yuko itangazamakuru mu Rwanda rihagaze neza mu bwisanzure. Ubushakashatsi kandi nk'ubwo bwakozwe 2024 bugaragaza ko kwishimira ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda buri ku kigereranyo cya 90%. Ariko si ibingibi niko biri cyangwa se hari ubundi buryo. ARG kandi isaba ko nubwo umunyamakuru atari hejuru y'amategeko ngo abe yakurikiranwa kubera ibyakekwaho, ariko abakoze amakosa y'umwuga hagomba gushyirwa imbere buhuza n'ibiganiro, ndetse hakabaho inzira ziteganywa n'amategeko zo gusaba uburenganzira bwo gukosora ibyatangajwe. Ngaye nguko rero n'inyandiko ya ARG yatangaje isaba yuko ihunga ry'abanyamakuru irimo kuba mu Rwanda mu buryo butunguranye, leta bihagurukira ikagira icyo ikora vuba na bwango, ndetse nasaba RIB yuko abantu bose babiri inyuma bagira icyo bakorwaho bitabaye rwose abanyamakuru bagize umwuga mu Rwanda bakomeje kwibasirwa mu buryo buteye ubwoba. Ngaye nguko rero ingi yari isoko y'amakuru njye wabageze guhonetwa mu Nyabari Obedi Kama Kawaida, murakoze cyane. Obi Time News.